tugete nina kwa thaka nane tugete wakavane wakeli na itwa vika ni vyani kenda wese vyani twa kwate yani ya kilungu niki cha moka wakavane wa ukunikeli wa mathangu yenetwa Erastus ketho kwanzo mona moko ni makwa takithio ni na ithangu ya The Standard. Good morning, Erastus. Good morning, ni Salsha. Museo. Tuwene blue is the color. Is the color. Yes. Yakantika okulie. Ngokwati lakini yakantika okulie na you blue is color inu isi you bena kintu kimachonenga wasiwasi muno. Wachao. Ekana mbokede musese ni nawe kwati kana wamukene sa na indi nita Salsha Beti Wambua ni na mauvo alame thangoni. Yeah, the Daily Nation and Mungu ndio kunengelelia. Back to you. Magole azanga nwezo ngoja tu emina. Twambe nikwenda kukulie kisonga niwisi budget ya account ya Masako. Yes. Kusobikia umonde. Ndabetukithwa. Na itabitukitwe imanisha kana abukumima ukwata misala na miradi ile ngeli kwithwa kana ubukumiko kube and then wa account nungamite kana mukwamite. Sasa what happened? Mokie mambo betukithia 50%. Akimweo budget niwese sionde ya county na kwa serikali nene ile bikidwa mbunge ni National Assembly chelo betukithia tubika matuko 3 mwi wa 3 kila mwaka na budget ya selewa nondo itumi ila sibo nondo itumi sitha sembinge taba Masako nondo angusanisila sithe tobo budget ya leo betukithia kwetene kimweo bunge ni tha yetikileke yes kubaliwa kubetukithia kilungu cha 50 yolwa yana cha budget na niwe kilungu cha 50 yolwa yana kienda kwa maundu te emergency na maundu makwiba misala kwa une moki mabetukithia ki 50% na yu peke ndo kina ikikie na weza hivi akina makulio maingi muno muthenya atongo yamwe mama MCA manai wa Munyoro ma waipa na yu muthenya osu mbunge ya Masako yena MCAs manai nini monala manaibo mabetukithia cha ila budget but mabetukithia maumeti mbesa imwe ni kwatu ne wite governor wa Masako abinyadeti aiteta kana mbunge amwe mama MCA meenda kubetanga sindu imota Machakos Youth Service kwa lambeza sia basari sindu sia muthembosu ku yu yamana kona na wana kukwate budget kusia budget ikabirukithia mathima maunyanga na moka mabetia ku ni kwate kukigo mwende governor wa binya ndaesa kuimikia kitole nsinonginya saino ku ibu ni bo pena thina na ya ilangu kuya uni kana report ile nenganitu ni control of the budget sikana ndaesa kunengelelwa budget ya account ya Masako ndeso nengelelwa itena cha itena sahiwa government it's not like officially approved titi officially in short Masako by budget iko kwa exactly no 50% yesu na 50% yesu au meazima apetukithie kana MCAs niwe sona mama aiveme sana kwa ona mama abine kwa 50% ima apetukithie chambe ni mama ndo kuibo na avoko ma account maigata development wise kendo you an account linga ila si kwitha si wera kwitha si affected itaberu kwitha budget kana ni bingi ni account miongwele na imwe ila si wera kwitha bado bona ngusanisyo si bana baya na 6 counties they are yet to submit their budgets for the 2026-2027 financial year na katwa isi thantatu imani ya Masako na indi inu affected ila sina distress county ya Kitui bo na beno ingi siba na county lobi otawi bo ya Meru isu ni ila si mbetani ila ikonani tuno kamba ya Tharakanithi Otau na yu athoko mima county ya Kitui tia ibe na kinusika mbunge yake ni abitukithia budget ni abitukithia lakini nangusanisyo bado yeso bika kola control of budget. Thank you mawazo methanguni akana na akatano ya The Daily Nation ngwitha ntio kunengelele mo kwa uliku na momo wala manengeto wito uthio ni wa ithangu ya The Standard ni inside the conclave uyo ni mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua likana kwe matuko kenda mwi wa 3 ni watangasie kana no kuthikwa ya wa Munyoro akeke consultations mithenya 45 yu mithenya yesu ni nongelekile nginya bika 55 na kwiyo Gachagua no nenie ase no thiokie Kenya yonthe yakomana na Kenya ombana na andu kwake professionals clergy muika
andu onthe anokamanie namo na yuma mamwiye kana chabata ni kuikithia kana President Ruto ni wenoka na Gachagua yache no wiyumite yache no okitekevela cho sumbe ende aya makukunewa mwanyo suni atongo ima United Opposition wa akakwata mbawiyana kwa yana ula market kilana wisaidia ni wekata kivelo cha usumbe 2027 kivelo cha ole kukitiwa sumbe na kumwino cha kana kumotwikithia President Ruto one term la yo vote yesu kwa withianu yetha ngone akana ya the standard twekwa haya twekwa kwa inge sio kete neliketha ngone ndeni ya katatu ya the standard mauvo meokonia El Nino aende kwiwetekana kana mbua mbinge netonya kwenda yekusiwa na ivani wakwambia mwini wa 10 ende yuwetekana kana peisio imwe mbua ino ya El Nino itonya kwambia mwi wa kenda na ikasonga nginya mwini wambe Buesu county ni Siaya, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Siaya, Busia, Baringo, Nakuru, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Kitui, Nyamira, Kericho, Bomet, Kisumu, Homa Bay, Migori na Narok. Buesu yikwatiwa kwambia mwini wa kenda utwendete yu na kuthi nginya mwene wambe aya isioni sia kati wa ndhe ya Kenya kana Central Kenya Nyandarua, Laikipia, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu, Tharaka Nithi na Ilovi na Buesu kwatiwa kwambia katikati wa chuma cha keli na chuma cha katatu cha mwi wa 10 na kuthi nginya mwene wambe county sia Eastern na niona Kitui baya wetwa keli county sio kamba Masako, Kitui, Makueni, Kajiado sio kamba ni swita tusiambe Kajiado, Taita Taveta na isio imo sia Tana River. Buesu yekwatiwa kwambia chuma cha katatu na cha kana cha mwi wa 10 na kusonga nginya mwini wambe mwaka ni wa 2027 na ende muthia isioni sia Kiswani na Northeastern counties. Buesu yekwatiwa kwambia chuma cha keli na chuma cha kana cha mwi wa 10 na yethi nginya chuma cha keli cha mwi wa Disemba mwaka wa 2023 na ende livoti yesu yethangu ni akatatu ya the standard na 12 ni kandato thikwa beti ni kana mbe wa amanyiwa ngilia na imona 5 first year students ni meriwa kailata application ya kukwata scholarships sia university kwa amaniwa meenda wesaidia wono tolo munene muno wa amaniwa ma first years kana freshers meenda wesaidia ni makwata ila scholarship mosi ya serikali na ingite ya serikali kando wesaidia ni maendesha masomo moli vote yesu thangu ya katatu ya the standard na indi maubo asu makonete linino taume thangoni 12 ya the Daily Nation na vala munini wa President Professor Kithure Kindiki ukumye weta no kwi makundi ala makonetwe sibo county sibikiana kuyumbania undula pailite kabindane katwetelele mbwesu eminito tanga so ya El Nino na kimwe kila kiweta kwithia kitona kutamba icha udu kwa ilete kwithia kwiyumbaniswa mbwesu ya El Nino ni pending bills ila si taite county sikivathukanyo na Erastus ndima pauni kana kile vinda kwithia na mbua nene ta mwaka ya mwaka wa 2023 twatangasi woto mbua ni kuka we should prepare ourselves, we should do this and that na twithia tuyumbanite undula bailite kiwo twike thacha kuyana Ngo mbwa ya dhito liga munyao. Tu liga munyao ni na yue kula siati yutaka bindani kati mini ina kutangasiwa in the right time. Serikali niyo sete matambiala mailite makuketha kiwu kisui kindu chambe na kindu chake eli ni maundu ma drainage nundu kabinda kaingi kibukile kiuka hagi kauswa malelu kikakuwa mpaka andu kana numba ni poor drainage system. Yeah, sure. Ona ilobi kwanza either anita swimming pool. Ona masako at some point. Na ilobi numukukwethe na muno. Ona angali si swim. Ende either kindu cha kumacha muno. Na kundu kungi nukula kwithitwa kwina mutiuko wa muthanga ta county cia Ilembeta ya Mount Kenya. Na niwe sio no kamba pia kwe isio. Na actually ngaliko cia Kilungu. Ni mwakati wa isio ila muthanga witha wetio kana landslides na muno Kaiti constituency isio imo cia Kaiti muno Kilungu ni kwitha na thenoso. Thank you.
Enge tusonga na mbee thangu ni akeli ya The Daily Nation tukomana na mauvo makonetie kikuu cha Ulanda Kitale wa Kiliko eta Dr. Mutiso na ulona mini na kuwa wa na kwe mthenyani wayo mwitu wa uloko na nitwe kana suspect munene wa kikuu cha Dr. Mutiso eta wa Angela Mulwa na ulani lawyer anubikiye na kuikwa mbini kwa ibinda ya keli onitina kwele analeketwe na hana sio kana batungwa bo nundu beyoneka kana bena mada charges ila sio mukonania kana si mukwati mukwatite na kabindane okati uno na mundu Rose Mulwa na mwana hula na keno wakili meo Chris Mulwa nende kusiwa ukunikiliwende na kutwaiwa kwa kila mewo takana bena ngusanisio sia kitheka cha lato wa shilingi mabilioni kana bilioni umwendo no 5 kuya mulolongo ondumwe no ngei wangali ya kilasi na mali ngile kukwetwa kwithia yana ngiwe mbe wa mututia Dr. Mutiso kutiwa ni thai wake nalikana kana nominate na kuthikwa muse wake kazi I'm going to forgive them. Haya tuwesaona ukunikiliweza kupicha mojaba wesomya mojata tusonge nambe mavala menenge tuitwe thanguni kana ni mwavomio kwenye mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua likana nini nawe takwima tukokenda mwi wa thanthatu Gachagua mwako no atangathite kana we amba kuthi break ya siasa mithenya 45 mithenya su ni ongele kile nenge 10 abika 55 na iyo Gachagua ni umise livoti yake na aweta kana no komanete na ando kiwango kiwathukanganywa ateti and makanisa amwika professionals na ndu ombe no komanete na mo akakomana na mokuwa munyoro akathi ground akakomana na mo na as ilaitwa mobilization no minie kana kiuni kethelile na focus yonde ye kusakua mutongo omwe uloka asindana na President Ruto Gachagua yasia kabinda gokomania na Kenya nyamamo ye Kenya ye thenane munene ondo ni ma kisomo ondo ni ma uimi katikati wa maondo angi kubuluka kwa kisia enende na higa Gachagua yasia we no toetie kukitekebela cha president ateo ethwati woka newa lengelea akakwata mbaula ukenda anengeto lengelea ni ngaleko ya ole kukitekebela cha usumbe na tikiti wa ole asia akakwata mba umutongo yosu yana kwa yana we na ateimake Gachagua yasia na atei bakupe milioni 10 akoni makula akamombania amanengeola ukenda yikata ayo kitekebela cha usumbe na tikiti wa ole na asekana usakwanile muvetu angili na miongoni na ile ni wa thaukie eletwa important role kana no akwati mwanya munene pio ya nene kuigithia serikali la yivoni yoka ya President Ruto na hii ase 2027 akathauka kuigithia serikali yesu wa tetheise kumanda ni yenuka kwa Gachagua asekana yu bayo ndonge President Ruto no atwikie one term kwa ulivoti yesu nawesomea kwa withianu ithanguni ya The Standard page 4 thanguni ya thanthatu ya The Daily Nation livoti na mauvo asuma mukoneti mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua no lo kwasekana we must not gamble toilet kwithia tungamite kana toilet kwata na kwa pamwe na kumampo mundu umwe uloko kitana President Dr. William Ruto ni kana kumumia kibilani we anaiti ati Kenyans told me that we should put in place a new administration to fix the broken system in education, healthcare, security and agriculture. Na naseka na amwema a Kenya mana iti kana no mundu lotomete mwano su na utondo amina kuelezeni kana isi wona alia kunewa mwatho su kana alia kwithie wosa kwitwe wa kuthie level na President Dr. William Ruto uloko mina na kusakua akamukwata mbau ni kana kwikithi kana ni wabikia na kuinuka endelikana kuyo chumwaniki matuko miongo 27 no wakana Rigathi Gachagua mukwithi wa ndambuka kuyanthi ya America na balomini na kwa sielo kusiokethia umandambuka nisu yake ya kubanga wea nukwithia ithiuka nthini wa ilembete ya Nyanza Western Onduma na Rift Valley nikana kwendea na kutumanya na ene nthi na tongo imeki bathukanyo yulu kwa kwiyumbanisio sakwani munene wa mwaka wa 2020 na mwanza na inde mawwasu methanguni ya thanthatu ya The Daily Nation atisioko itina banini tukomana na mundu mukao mwe oyuwe no tanu munene itina kwithia anekalite atena mwana wake ula wa mutie kuya Saudi Arabia
na amutia yu athukuma kumbe wa kukwata mwana nelo nesio tsoka bante ya Kenya aikio deportiwa actually ethitwe ayase kana she's been having sleepless nights kana ethitwe ena muwo atena mwana wake indo yu etungia serikali mubea kwisila mubea wa maundu manthi cianza na uthukumi pia kwa kumutethesia kukwata mwana wake nolo na kwamite kunthisu ya Saudi Arabia na yukindu kila kiusanise ni kana utiwe mwana wa mbe kwithia kwamite ku na erasio ndio kuelezeni kana athukumi ala menda o nthisu cia wacha niseme warabuni wabikia kukwata kana na andu asu kaingi no tona kwithia nimethiana meyo mikali muno ndisikano nimewete 7 lakini masi ya kana hukumwe na wabikia na kukasia ona no makowae kana makalea nako ube na isanga tofauti limi ni kwandikithwa atia ciana kwithia mundu no atethekie na ave no kana kau na deportiwa kwa in short muno tumeitwa ala me othio boko mangale ko nesu nigenda withe we save na ndo waindie kumanda mbesa mapenzi tia ba Kenya na waela ukasioka JKIA ambeani sana mapenzi bau nengi ida repercussions ni reizwe cia muthemba ucio ni kwati yu utawo museo ni kwa tuacume itume othiku umano ina ome azuma akubyo walabu ni wasema bika airport we wona wa airport wale sandake matiye bau ukoko mosa inge then after 2 years then yake lika na yake dato ela wathiwe kwa mosa enge bau yikitendo ndo zindu cia muthe ni zindu cia umacha yes tusonga na betu aya ilangwe thanda tuma bo meko ni oteti ni tina wa President Ruto kwinda na bamana ati make kwitha mayase kana President uthi umwe ya Uhuru Kenyatta niwe sponsor anwa kuongamia kunenga ni lovia kwa tongo ima olei Uhuru no ne yumisie na asia kana wenda kwenda kwetwa sponsor yazenda ketwe sponsor na indi tongo imgalekoni ya Kenya kwanza lama kwa tamba President Ruto ni maende na kukule makulu niki Uhuru ukwekone na maundu maki uteti indi Uhuru na age asia eno thasio ene mo Kenya na eno thasio wako nena nondo na asumbi alangi maba witina ona itina wa mogwe na mathi umwe ya ni manena Uhuru yaje ba imundu kwezo mupata kunena yaje Kenya ni moma kamwa no makasa kuosa kwa nini monene wa mwaka tuendete atongo ima Kenya kwanza maina moyona Uhuru maende muno kumwekisia ndeto mbio muno mayumweve tange ona President Ruto tumwanegea ina na thangwe no ya Daily Nation ni wethiwe ayaze kana Uhuru ndethe toi mwe muyo kiuthukumine nondo maundu alawe wikite Uhuru ni waimiwe na wengi onetina wakwitha Uhuru ataenda Ruto asinde 2022 when wasindie against all odds na indi aseneze kitumi Uhuru ukwata mbau atongo ya maole nikenda mathokwani otongo wake nikenda mwene ndi the no thatu twelekelo sakwani munene wa 2027 twemina oithangu nisu ya thandatu ni mawomye okonia ndende nyoro ni muyumbe wa Kiharu na mumbungo wa Kiharu no nethiwe ailika chamani kitwa People's Party of Kenya PPK na niwe party leader mutongo wa chama kiu na yuno leanile na livotila sire sinyaika muno si unyaisho ni atongo imanga lekweno ngi ya United Opposition kana nyoro ni mall aneke totumwa ni President Ruto okengale kwa yaulei anye kula siaki imani na President Ruto yesaida ni wakwata mwanya na aisio kaingi tamu wake nyoro ni waisio sunu ubongo we engale kwa ni ya olei na akuli atongo ya langi mengale kwa ni ya United Opposition mewane maumye candidate umwe enuche President Ruto usakwani no matuko 10 mwezi wa nyanya mwaka 20 livoti isu cia siasa ithangu ya thandatu ya The Standard. Right, na hindi twitiana na mawasi thanguni ya kana ya The Daily Nation ala mauvo manengetwo wito na hindi title ya mauvoa yaandikitwo Workers Suffer a Salaries Crisis Hits
over 21 counties. Kana county ili ikunikite ni county miongo ili na imwe na kati wa isu ikunikite kana sina distress. Ni pamona county ya Kitui na indebe na county ila nasio itaanengane kana itaisa kupikia kusubmita budget yo na county isu ya ba ukambani. Hii county tatu ni pamona county ya Embu, Kisumu, Machakos, Meru, Siaya, Tana River, Ondo mwe na county ya Trans Nzoia na county imwe siwetwa kwithia sitebete athukumi masio kwa kilungu cha miyele. County imwe katwa isu ili wetetwa ni pamana county ya Kitui isu ndebete athukumi mayo kwa kilungu cha miyele na kini kumana na distress ila ibo kana kwithia budget isu pena maundu matetheanitwe na you control of budget yeta wa Margaret Nyakango yataka na kuselewa kwa county kusubmit kana kunenga ni budget. Nikyo kuselesia ilobiota ukupikiana kuma na kutamba icha maundu mauthuku nthini wa e-county kumbe wa yumetula muti National Treasury mambo kunikela yo budget ida nundu budget ya maile tukithia mavi tukithisie tuibikia matuko 30 mambo wa thantatu nikana matambia alama ange matiye ibikia na kunenga noe kana kukila nilwangalikwa wengi na imwe kana county imwe ibikia kwithia ita bitu tukithie ibindela ile tona kabisa na mama wa ulonenga nitwo wa kwendea wa kana manolo ongeletwa wa kunenga no kwa budget isu lakini ila si kalita muno kwisokyo monde kwi matuko asuma songie mabika matuko 20 na 5 mamwe wa nyanya county tanenga nita budget for 2 months work. Yes na nonguza nezizitha muno kwa assembly twewati nemesa kuthinikea na maundu mayaila nondu athoko momia nwese athoko miasu metha magwati part nene nondu athoko miasu na momia na athoko miangi na kabina kala nyenda mwebe nwese muthoko miago na wandi mweba so we saithia imukulu osu ni wa affect and wingi pyo ni wa na yuma school ni mabingo iwe nwese we omonde kwanza omonde na yu kubingo yetu yube mundu utakwatire musala kwa kilungu cha mijile mundu sino ile takumbania mwana asyoke skulu ata muni mukube kuwa na fees wende kawe boy mwe na mahondo angi tasu nokata tashela wende skulu ai tusongana mbe twende na kuminukelelya we na mema kwiti kivela cha governor kivela cha mbunge kana kivela cha president na ndo ina degree haya ikulia sino kulia ni utanu itina wa zama ya sawana vaka IBC kwa sababu kuendeka degree yoyote weti kivela kwetha noenda iti kivela nethani kiva tingi na wetha na degree na yene itina wa koti koti ni wethi uyasia kana webia yetheka uyasia tingi na wetha na degree nondo koti waisi waisisi wethia nthini wa census ulotalo wa Kenya 2019 na nondo census ikawa after 10 years kwa census ila yukita 2029 a Kenya alama ina degree ni ya Kenya ni kilungu cha itatu ndono itano ilo hayana 3.5 that is a very small number. Yes 3.5 na yu koti wasi wethia either ni 3.5 Kenyans kumaanisha Kenya ngi wonde ni mewa watu mwana wa kuliko tombo ini huko ti number 1 wamba kupeta kiu kukana na commissioner umewa makamishana ma IBC mwandu Anderito asekana maondo ele mabata koti na sizi chambe ne kiu kutula mweya wa miongolela muonza kana article 27 of the constitution on equity and freedom from discrimination iko kubeni obuecho kwa mundu tona kwithia ene na mema kunga makwizikela lakini ndena degree na yu pauti na yu ibele ile inaenda kawe na degree ni president member of parliament of the national assembly na governor ibele isi sana itatu ku no lika 2022 kwa ina case ho ndena na degree ona mafoji mpaka mabango no lika na sendo hizo yuzi ndo hizo kaburi la sahau livote fedha ngone ya nyanya ya the standard ithangoni ya mwanza ya the Daily Nation tukomana na mauwange makoneti ya uteti na ibinda yetu inene ya chama cha ODM na kila kiweta kwithia kibanie kunenga ne demands kana kienda kunenga ne maondikithio kula kwi chama cha UDA kethia ni makauthu kumana imwe kukitia kibela cha president usakwa nini mwangilile miongoni na mwanza ungu wa president Dr. William Ruto na valamwe kati wa tongo yo chama ni kiucha ODM Erastus Nisiwe mtaalamu wa maondo ama kiuteti mami nite kwa siati menda mwana wa munini wa president 50-50 50-50 yes
ni kadama bikina kukwata mbao President Dr. William Ruto na yu nundu we mutaalamu kindu cha mbendo kolo kana ile mbeta ya Mount Kenya so far ni divided ona kamu wito mwingi woneka we mundu wena mundu yi president munini wa president Professor Kithura Rigathi Gachagua na hii ndi o percentage imwe iketha iungwa munini wa president wa OU na keni Professor Kithura Kindiki na la President Dr. William Ruto mini tunakutangaza kana nuto eji kutwika munini wake now ile mbeta nino ya Western mendama ni mwana wa munini wa president, is it going to be possible? And what happens nundu already you Western ni divided then Linda ground na vena Linda Mwananchi. Mount Kenya is already divided. What is the president going to do? Nundu you amwe katoa maondo amwe alamo otuma analysts kana atalama maondo maki otiti mayazi kana President Dr. William Ruto bandu babyu muno ni bato oneka kale kukwata mamosu nundu ethia akanengane mwana wa munini wa president kwi mundu Professor Kithura Kindiki atongo ya chama cha ODM ni maminite kwa sekana they will not take anything less mena demands ila sio mekwenda you ODM media muno ODM media muno nundu ODM ti ODM nungwate nansi ODM ti ODM hata itina yukucha wala wa mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga mwaka mkutu matuwe 15 mwezi wa 10 ODM yetha yi ODM oitu nena ona kuni kilolo na amine yetu kwikwanikana ati aingi ma ODM maendie na ulona imwandike munene wa chama kiu cha ODM Senator Ilobi Edwin Sifuna na kikundi cha Linda Mwananchi ku ODM yenu engi ye broad based tila ODM yayiwe vindani ya Raila ila ODM yalikire broad based matuko monza mwi wa gatatu mwaka ni wa 2025 niwo maandikite broad based indi oyo ODM ni yaanikie na ODM eno moya ya Oburu Oginga na kina Gladys Wanga ti ODM yani ti ena vina muno wiliani la jao ko no kutumwa nete jao nete muno na president ni na no anini ti aingi president ni moye ni kwate no masabu no kwesomeka nesa kukonia munini wake wa president ekango kuli Kenya President Dr. William Ruto akanenga de mwana usuwa munini wa president kwa ODM. What happens to the Mount Kenya region? Akamande esingelo ko mateya nundu nongina nwese noni olikalaona kona ndie nwese no usomba okethi apa nwese bati tabekula sia kwa ile mbetani ilo kwesa nwese methanyero etele 349 beno batele methanyamya mana 3 na kenda tuthiusa kwa nini president no kwetha ICC undu enzebe kwetha yili one kasha kwa banda ndo gatho kwa nepyu nyibaona nganenga ne muchao nganenga ne chao taondo neke olikalaona nenga nemba ka bot ona gote andu maguma tende matatumia matalo mpaka ngale ya maji na nenga ne chao na nenga ne mattress chao na mae mo nenga kura ku president lo ka asisia ethe pa Mount Kenya ndo kwatakino akama anda baloro nyo kwatakura na akeka masabu nwese kweka wa masabu siasa ni uko ka mezani ukacha region yeno na kama zabu yenakula twase 2.1 million ndo nyoko atasiana na ye analyze baba angera no atasiana kwelo ko one ODM kana galako ya Nyanza ne boto nyoko ata mwanyo sino to nyothi lakini asie ya Mount Kenya bado ona mwana akadonga Kindiki yukindu chambe wekale wisikana amwe ma ateti kumoele mpetani isu ya Mount Kenya mezaka na President Dr. William Ruto aende na kwanye ile mpetesu ya Mount Kenya na maine na marongo no Rigathi Gachagua osu nange mana mini na kwa seri president enda ani yupure isu ya ile mpeta Mount Kenya nikanapeza kwithia bena kindu kitwa runoff na nije kitumi ndinde nyoro me otulo muti wetani to wilu baro tungeto president goseuja twa kwa ni basinga twake lakini anamaisha kana they do not trust the person by the name Ndende Nyoro yeah yuni kana president ethe makasi okia kura mundu lai makathi lebene na ake chongo kwa chongo aye andu alama ange manaonga mire myana ni kibetuka ni kana mo ngaliko yake ko mutoni zina allegations yakachakwa izina allegations na bena allegations zingili kwa zakana endo tumia gunism ngana kukuisi osa kwa nini kumchami yake eli we don't know we wait now mazame tunaona madala maskulu mebyunguwa kana mabyunguyo kuma muthenyano ayo muthenyano omonthi kwa kubechumwanike ni makwatite capitation ya shilingi bilioni 18 ndono 5 nimeweta kana yo nene mama school me say that is just 72% of what was supposed to be given this year na ilobisu me say kana timbe yani ukutwa ise maundu ma kisomo ni to makutamba icha
third term kana kisomo ndeni wa kalenda hii term no imekule serikali na kwa ile na likilovia they say they appreciate ile kidogo imetoka, but now they need all the money so that now mambo ya kisomo iflow na ende otoi mina nikanayu o maondo angi makoneti kisomo nikana unions yusimila nzama ya kutetea elimu ya KUPPET ya NAT nimeoteta muno yulo aoneni yulo no miswe ni speaker wa mbunge ya Katee Moses Wetangula yulo wa kwithia amwe ma ambunge nimeonewa employment slots kabindani kala me utambuka mbeni wa makaluma president kana State House nikindu tumeze kana kiati itemi yao kina fair baina weana nu wa undu nyanyeswe ku distribute wa indi na maambunge azuma kile mabi kama tamka ndeni wa mawikala azuma president nakanewa miana ya alimu na methi mayoso andu mo anyanya mo kana andu ala mo mekwenda nemandikithia haya tutwe mine yai pena ripoti ya ithangu ni ya 10 kan Edwin Sifuna Ricky Dul kijana wa Malwa Sluya political dream ulikana kijana wa Malwa ai munini wa president wa nyanya wa Kenya na ni miaka 3 kukumatiwa ni thayo na kwi anniversary yake chumane ki na yuba ama kulanete mundu Edwin Sifuna no watonye kuendesha ndoto ya kijana wa Malwa mututia pala wendi wake munene na ndoto yake yaikuona ilembeta ya Mulembe Nation ikwatene usi niyo kulela yokudwa nono ngwatanyo ya Mulembe Nation ni elusive kana maina ngwatanyo bea tongu yamwe ni maanikite kuyala me okwata mbawole yangi me okwata mbawsilikale na yuba makulu ikudo nesu we Edwin Sifuna notonya kwenda ayanisi ndoto yesu ya kijana wa Malwa ndo wa Masai somya kwa withiano ithangu ya 10 ya The Standard na ithangu ya 11 ripoti ya muthia we somya undu social media mitandao ya mekomokanilie ko TikTok, X na Facebook ikuetekana tayiri yetu muno yesangia maondo miokonia ukabila na nini inflammatory narratives yani ndeto sia kutonya kwa thothia ithoko bethe TikTok na Facebook na X niguo ripoti ila yumiwe iwetekana isu itatu nisio sangi hapa nenda muno kwete maondo make mena twelekelo sakwa ni maneno wa 2027 nde wako nengane katuni kama thenyo munthi ni kana bena ndawa ingi ile kwetwa kwithia kwa andu ala mekalana tulinyutwa ukimwi na inundu bete kabena otalo munene wa cianilisia wana guo bena ndawa ile kwetwa kana kethia ikanengwa ciana within 3 days kana ciana isu ila isiawa kana ciithiana ci mena tulinyutu bena ndawa ila yusianewa ethia sikanewa nthini wa kilungu cha mithenya 3 ya mbesi na kusiawa they will be safe and the virus will be cleared. Now katuni kama mithenya omonthe kethangu ni 11 ya The Daily Nation na kona ni tie pandu beliuta mawikaluma president na bena mundu wiba ngumweta idea speaker mbunge ya Katee Moses Wetangula na itina wake bonekete mundu soletwe athia president Dr. William Ruto amukunigeta mundu kanondo akwase we employ teachers from State House bandika alimu kuma State House nyamaza mamu haya wow but bunge na maiweta na maiweta mainengane nini lakini uzela ni siri ziri nyamaza mamu tumine sawa ngeko notiligenda tuka miongo ina sharp cho muthia ugu nikiliwa mathangu twasalisha beti wambua osa mathangu awisome kwa ulikube na maundu maingi aloro kusoma makaoteli kwanzia imwe akanonzia ingi kwa yuti ndanesa na kwa ningwetha ndisio kethia mwendone wa saa ile nginya saa 3 nena ke Geoffrey Molwa ulani umwe kati wa mwikala yumirete kweko nyendene wa uteti wa mwaka 2023 seulwa maundu ma mwika tumanya undu wa mwika matonya kwa ile une wa ndhe ya Kenya likana mwaka ni wa 2027 ya mwika ni maiti mono meyumelasia kwa wingi ikenda mose miana ya utongo isuni sia saa ile nginya saa 3 inde kwa OU tuyamba kusiokethia ngale koni yengi ya studio ni wala tuthi Mutongo FM. All right. Salo chana Mutongo. Aye.